Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. 9 na mga higala sa manuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Tagad pagtagad mahigala tunduga mga hisgutanan lubutaga unya atong hatagag pagtagad sa mahigala nga atong pagpakiginabi aron niya mapatas ta mga kaigalan gahapon to hinabi man si Margot Osminia mahigala karon atong hinabion sad si former Mayor Mike Rama, no? Si Vice Mayor Mike Rama og atong para mapatas mga higala ang atong presentation, no? Atong gi-contact ron mga kaigalaan. Sa isa. Kay kaganina mga higala o kaghapon mingon man to nga didto pa simbahan. Okay. So ato ni pagtagad mga kaigalan unya kini ni ang gahapon sad wa magka kwanto atong Facebook gahapon da. So wa magka dima utong dagan, no? Gumikan mga higala kay nangayon og pasaylo na tong founder sa Facebook. So ang ato mga higalang pag-interview kagahapon wa toy kwan, although diha to mga higala naka on air gyapon ta or naka publish gyapon ta mga higala sa Facebook pero naulay-ulahin na. Okay. So tagantag pagtagan mga higala to make our presentation fair sa mga kandidato Subo atong gi-contact ron si Cebu City Acting Mayor Michael Rama alang sa itong papakikinabi mga kaigalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Vice Mayor Mike Rama, mayong buntag Vice og live taron sa DYHP RMN Cebu, live sabta sa atong sister station sa 93.9 IFM og mabati ta unya live gi-follow sa ta sa atong mga social media followers. Good morning, Vice Mayor. Good morning. I miss you, Attorney Rupert Danyok, o sa mga suki ni Munting Paminaw. Dugay nakuha ka na niya. Just stop by in a surprise during a walk that I will be spending in the days to come. Vice Mayor Mike Rama, o gahapong adlaw, imo na yung gipaila-ila ang kompletong line-up ninyo sa Barog PDP Laban. Pwede ba nimong manganlan pagbalik? Ikaw maoy standard bearer as mayor o kining imong kompletong line up sa north ug south apil ang mga congressman. First, of course, ako mo'y standard bearer pagka mayor sa Partido Barog, PDP Laban, panagiusa Pusog o atong party list Marino. Ang akong vice mayor si Attorney Raymond Garcia. Unya ang duha Congress or representative ng mga kandidato, South, si Durama, Norte, si Ninya Mabati. Kunya kung may istorya sa mga konsihalis, mga siya ako ang gibuhatan o acronym kung arita sa South, Zu, si G. Kalimtan kay He, lalaki, of course, Philippine State mo ng PE niya Zoo, Huang Lag-o. City, City Government. Puntiveros, Iran, Isguera, Paris, Sapra, Osmeña, Cuenco, Yalon. Muna siya sa South. Arita sa Norte, LG, which is local government, PW, mga nalagdi, mga kanang PWD, pero di PW. LG yapon, local government. Kanang mo na Mangkaw, Alcover, kanang L, muna si Labelia, o yung Eduardo, o si P, muna si Pino, Wenceslao, ang W, kunya ang L, si Legazpi,
Uyog ni Guardo, Garganera. Muna siya Tanyero. Okay. Sa daghang interesado nga mag-vice mayor nimo, Mayor Mike, nganong si Raymond man maimong gipili? If you look at the whole thing, it has always been a tradition politically in North and South na. Dili lang ka na, you have to remember Garcia, anak na siyang amahan, mayor sa siyudad sa Sugbo. Niya Garcia is practically also prominent in the entire Cebu. So politically put all together, unifying, that precisely we have chosen as a group Raymond Garcia. Kini si Jipoy Labilla, anak ba ni Mayor Edgardo Labilla? Anak nga, nasa nag-anjod ni Edgardo. Okay, Edgardo ganyan ani, ang iyang Jipoy mo na iyang angga. JP lang angga, yes. I see. Okay, dito sa North District, sininya mabatid mo inyong mo inyong standard bearer for congressman. Unsa may mahitabo ni Richard Yap nga ni file ba sadto og kandidatura? Og si Jose will always bring anyone to pursue. Dili ta manghilabot ana napita kay ilan na sa nang desisyon. Okay. Gahapong adlaw wa mo tambong si Joel Garganera sa inyong tapok-tapok. Doon na ba'y ang uban magod gihatagan lag meaning to? Unsay ibot pasabot nga wa mo tambong? Wala na. Because even John Osmeña wala gali ka-appeal gahapon. But all documents have already been with us in terms of their CONA, kunya prepared na sa ng certificate of candidacy. Nala yung rason si Joel, which I respected, and I do not want to bring it before into this interview. It's a personal matter that I will have to respect. Okay. Nya to pagtapok ninyo kagahapon na Vice Mayor Mike, natural kini politika siguro sagol unsa ba? Na issue dayon nga wa kuno mo pa-follow sa health protocol. Unsa imong opinion ana? Unsa imong comment? Dili na eksakto kay balik-balik sige balik-balik ina requirement pila ra ka buok balik-balik. If we're talking about sa casino, they really complied with. Dako ka na siya nga ballroom. Kunya, dako kayo na occupy na sa stage, occupy dito sa lead board, occupy sa area sa kaning sound system. Practically, mo yung panahon, it was just a few numbers compared sa iyahag yung nga ma-accommodate. Kanus aman mo file sa inyong COC, Mayor Mike? Actually, we've already had set the date that maybe by tomorrow that will be finally be announced because today I will have again another breakfast meeting with the family of servants. Not only family of servants, Panyero, kaya na may mga independent, di man nato naging ako, I have always been a democratic political leader. And I never would demand if there are, shall we say, individual choice. However, we are as one, as I said in my speech, there is unity in diversity. Basta ang tumong na muntanan towards perpetuation, promotion of good government. So unsa maging pitsaha? Unsa maging pitsaha nimo i-file ang inyong certificate of candidacy o ikaw mismo? Definitely, it should be before the kaning deadline mo. Over deadline sa Panyero, wala na sa kandidato. Basin ba og na kay pitsa nga gituuhan nga kon Panyero ba? Na kay pitsa nga gituuhan nga Fingsoy. Don't worry kay amo man ang gibitingan sad kunya for what we call purity and political atong gitan-aon possibility of putting it at the right time. We will be saying and pronounce it at the right time. Sa una bitaw Panyero, kinini ang wapay pandemic, ang kasagaran nga buhaton ninyo BOPK o kamo sa barog magpamisa unya mo adtos kumilik magdungag file unya wa ba tay pandemic karon kay nalahi naman ni ron unsa plano ninyo magdungan ba mo file o dili? No, kanang misa indispensable yun na. Okay. Indispensable na. Ikaduha, we have to
look at what has been transpiring in the entire country, and then we will also be mindful, for sure, Kining COMELEC will definitely be observing, and eventually we will be coming up with some resolution, addendum or what, but definitely our group will abide unsa gyud kanang pwede unsa sa dili pwede. Okay, unya asa man mo file mo dungan or magpareha sa BOPK nga nag-ulos-ulos? Abangan lang kay naa sa mi among sit up unya we have already preliminary istorya na mo, but of course we will be bringing it in due time kay especially karon Wednesday man di ba no? So nasa press-con, and then of course likelihood it cannot be beyond October 8th. And the set-up, we will definitely be mindful, as we've been mindful all the time. Wala na kanang kung nakitaan, nga man yun ay hingan na natin bisag kung saan mo pagsulti, pero ang kadasig dili yun mo mapugna. Oo, good. Kinining ang si Joey Dalos, una tong miingon nga mudagan pagkamayor gihugon-hugon apan sila man tong Raymond may uban permiro nya karon ni giveaway si Joey Dalos. Unsa may plano niya nga wa man pud siya sa inyong line-up? No, si Joey, ako kay ko pasalamat from the bottom of my heart. And even the whole family sa Rama, the whole family of servants, na we eventually reach certain kananggingan na ng modus vivendi, and he will become, and already been working activities involved me as the overall campaign manager for the family of servants. Okay. So at least sa mga overall campaign manager ninyo? Yes. Okay. Kining, kinsa inyong supportaran nga presidente, Mayor Mike? Sa tinuray, I'm waiting. The past other 3 days ago, I was in contact with Mayor Pangulo and President Duterte Digong. In fact, I've been also in contact with Mayora Sara, and we continuously been connecting with, no? And akong tumag-anak yun, I have been very clear, kung kinsay i-endorse sa presidente, di man may mo magkalahi ang ato ang forma. Kinsay eventually i-endorse pagka-presidente, muna ang ato ang yung kandidato pagka-presidente. Now, pilaban man ni karon as is being presented, so ang atong vice president is Senator Bongo. Okay. Kadto bang pagpatawag or katong ni adto kas Malacañang nakita mo presidente Duterte, apil na ba siya kasabutan nga ikaw may mahimong standard bearer karon sa Barong PDP? Actually, ang primary nga purpose adto nga gi-request yung ko ni Senator Bongo tungod sa length of years of my being involved in a political preparation. And my family, Paniero, is over 100 years from Don Vicente Rama, been involved in politics, no? Especially ako, 9 years old pa ko, or 8 years old, pilit na ko, yan to, nilansar man ang kong tiyo, pagkamayon, somewhere late 60s. So, ipangayoan ko o akong panahon, mapresentar ko dito sa presidente. Then, of course, fortunately, in the presence of E.S. Bingbong Mendodia, Senator Bongo, o kaning by chance, si chairman sa railway kaning transit, no, si John Magno. Kato siya nga, 2 hours na to among discussion dito. Na-appeal jud ang akong pagkakandidato pagkamayor, but primarily, ang taas ka na mong giistoryahan, ining panagpurma jud, panagpurma, maabot. Di lang ko ka confidence man to na man requirements basta private conversation sa presidente. We cannot be divulging
sa so-called kanang gingalan na to nitty-gritty or substance, especially sa among conversation. Okay, but tungod kay doon naman kay connection karon in contact man ka with the president o gingon man sab ni Inday Sara, unsa may latest ni Inday Sara, modagan ba ni or adto na po sa substitution, unsa may mga plano? The last namang discussion yun kay I was a little bit stunned na di sa modagan pagka presidente kay when she visited me, resolve man ko bisita ni Inday Sara nako, ako ginang tawag ang atong presidente pero Senator Bongo. After gali, nanawag sa kubalik ni Senator Bongo unsay ilang take sa visit ni Inday Sara. And the president was telling me, go ahead Mike, he were the opportunity to see you. Likewise, si Senator Bongo, ingon din ako kung magkita mo Mayor mong tawagin ako, Sir Day, Sir, magkita mo Sir, tingnan yun si Inday Sara, dagan kayo sa pagka-presidente, si Senator Bongo, all out yun siya, musuportar ni Inday Sara. So pagkamusta ni Inday Sara, akong opisina, ako to sa gitaga libro about my grandfather, Don Vicente Rama. And then ako gisuwat dito. Ako naghinawag ko ba nga mahinayon ba ko nga I'm giving this book to the next President of the Republic of the Philippines. Yours in good government, Mike Rama, na ako libro na. So na niya. So niya, of course, iyagay kong gipahinumduman nga, bawa mo din mo Mike. Nakuha ka na po, kanang sinama. Dili sina, namatang nasilo or whatever, no? Ewa na gimi ka, Sir Atmangon, nawa sa kaisa sa akong kamot, katong dinisya, iya ramang papamoy nakaisa sa akong kamot. Pero ako hindi nga, let by God, be by God. Yora, we already have reunified. And I'm very happy nga nakita dito kay mas kailaman ko ni Inday Sara kay Presidente. Ito kaming tulo, oros may gikan sa Sandega, sa Litsuglo. Ito nga, kuyong yun may, hindi si Mayor, yan ang hangang ko Inday Sara paglansar na ko, nga lansar ko pagka Presidente sa Vice Mayor's League, nandili lang siya muatbang na ko, nangayon di ko kanang tabang niya. Kaya nahimaw siya, kanang dingan lang, Mayor, Mayor sad ko, kaming tulo. RDC siya sa tibuok island of Mindanao. RDC sad ko sa tibuok island of Visayas, 6, 7, and 8. Kanya si Selsida. So kayo mas nakailamang yung ka ni Inday Sara, unsa may tanaw ni mo, mudagan ni siya o dili? Unsa may clarix ani? Ato lang yung mawatong ng tanan. No? Ato lang yung mawatong. Kinigong tanan, akong gitanaw yun, ang fulcrum ani, ang 5 total point yun, maog yun ang atong Mayor Pangulo, Digong Duterte. Okay, so sa Vice President, sure na mo nga si Bongo inusuportaran tungod kay PDP laban man. Pero sa Presidente, yes. paabot sa mo, sa Presidente. Paabot yun. Now, inigpit sa 8. Likelihood, di ba sir, may mo nga, but anyway, kanigong politika, kaning panyero, it can also even create strange bedfellows. Oo. So anything goes, yun, anything goes. Okay, kung panalitan, karong pizza 8, dili mo file si Inday Sara, kinsa may Presidente nga suportaran nimo, Mayor Mike? I will always consult, as I have been constantly connecting with Vice President candidate Senator Bongo, and then every now and then I am connecting with the President. They have been telling me, in fact, ang last na mong istorya sa Presidente, mora yun. Pangumpanya na diya, Mike, pangumpanya na diya. Ikaduha, muhanda na ko diya. Kaya ako, yan nyo, good si Senator Bongo to be around sa presentation, but still I am thankful nga nihatag siya og video message. But I am very thankful nga niabot yun ako kailasan nga
in times of trouble and in jubilation si spokesperson Harry Roque. Di lang yun kaabot. So I was expecting actually ni Governor Gwen, kay sabot man pero naman ko siya dito sa politically mas importante para sa iyasang one Cebu, a slate all over Cebu. So she has to be in Sugod. Unya, of course, I would have wished ako sa giimbitar si Michael Lloyd Dino, but for delicadeza, which I also respected, he was not able to come during the presentation. But he has always been, and I am very thankful, Secretary Mike Dino, because he will always be with us. I do not have to emphasize what role will he be giving, but it is really a substantial role. Plus, of course, I would have wanted Secretary Roy Simato, pero wala lang dyan makonect. Nakakonect sila ko, nakakonect ko niya. Aka nang, pag nanawag sila ko, nanawag ko niya, sige magamot ang mong tawag. Okay. Pasalamat, Panyero sa Tanan. Tanan. Okay. Official, Milo, upang ng mga leader. Tibuok sunod sa Sugbo. Mayor Mike, gahapon ako na-interview sad si former Councilor Margot Osmeña o kumpirmado nga modagan siya sa tupa kamo may magbangga. Unsa imong comment o sa imong kasultin ini? Actually, I wanted to finish the whole filing sa October 8, for example. Hindi ako sa ireserba ang amo yung one party comment on the matter. Because as far as I'm concerned, bala napay mga ginganlan ng substitution, napamanggali replacement, will never know yet. No? So, ang pinaka-importante na ko, of course, anyone can run. Wala din na problema. Any person running is a worthy opponent. And I always give my respect anyone running against me. And this is going to be, for me, a challenge. And I, in behalf of the whole Partido Barog, Panagiusa, Usog, PDP Laban Marino, we will always prepare any opponent. Asa may mas lisod nga opponent? Si ang bana nga si Mayor Tomas Osmeña o si Margot sa imong tanaw? Dili sa ko mutanaw sa dili pa mga Ginoo. Oo. Ang ako lang yun there is to substitute for preparation. Mo na pirmi na ko gibalik-balik sa among grupo as we were getting towards where we are yesterday, as there were some kanang mga gingalan na to i-trace out, ako silang gibalik-balik yun. Please do not be bothered about what ought to be stressed. Bother about your preparation. Because kamo may managan, ako sa'y mudagan, kitang tanan managan, na kung sige ta kuna-kuna, kung sa pa'y mga concern, ang importante na to, ihangad na sa langit, ako nga, usa ka leader ninyo, di inyo kumundang. In bended knees, at figuratively, in bended knees, I will exert all efforts that we will all end up after filing a family observance, all is well that ends well. Mao gina ako gipangayo sa Ginoo kaning Panyero. Kining si Jipoy Labilla, Edgardo Jipoy Labilla, na naman sa inyong linya gyud. Unya, kumusta naman kuno iyang amahan? Mayor Mike, unsa man kini ang ikaw as acting mayor? I would rather si JP na ang mo sulti ana maybe in due time. Dili ko gusto nga ako because I am in confidence few days ago visited by JP one morning upon his request and we discussed multifarious matters. Dagan nag-istoryahan including mga concern niya nga wala sa di agad na resolve naman. Nakita man nato nga kung dito man wala lang dito si Joel o si John Osmeña, but I will repeat, nothing to worry with both of them. Okay. Nakabati man ko sa mong comment sa una nga mura man og kanang mura bag renewable imong pagka-mayor kada semana mahimo kang mayor sunod di na pod kay mutungan na pod si mayor. Karon kay total kauban naman gyud mo di naman gyud tumudagan si mayor
labi yan, no? Di naman mudagan yun, iyang anak na naman gusto yung linya. Wala pa yun, tinood na. Oh. So karon ikaw, sa man tuloy-tuloy na ni total kauban naman gyud mong partido, naman yung iyang anak na sa inyong grupo. Ato lang, Watson, we will give it to them, no? Including even nipay kay ko si city administrator had found time to be with us during that very important event. And the whole, what we call men and women that really had into putting the administration in the executive department that have been, of course, and will continue to be led because the one who has been elected in German, and I do not want to be stealing that mandate of Edgar, and he ought to be serving until June 30. But I am always willing, and as I've been willing, even during the time of my opponent before, when we were together, former Mayor Tomas Osmeña, and I was the Vice Mayor, something medically or personally would require me to be on leave. I've always been ready. In the same manner, kining sitwasyon na mo sa kong partner that I really miss him, and I am very honest, I miss my discussion, my interaction, even usually 5 o'clock, manawag kong Edgar, but of course, since July 1, makikita last mong text, but that text was very meaningful, and I would like to thank the Navilla family for agreeing that I will be taking the place as a candidate for mayor for my partner, Edgar Olabella. Mayor Mike, daghan pa kay ko mga pangutana pero naman tayo yung oras, no? Ang imong mensahe na lang siguro sa ako lang kabalik og tawag pohon. Ang imong mensahe na lang sa karon sa mga listeners. Bisitahan ka na ko one day when I'm walking, okay? Okay. Ibalo mo ko sa imong oras ba? Niadto pa man, hindi mo ko magpasalamat kay hindi ka buta ko diya, pastawa lang kay interview. You are a very good Christian media leader. Oh, mga pila niya ta dire, nya mo, kana man sukor lang magkakape na 3-in-1 naman akong coffee dire. Ay problema. Kaya salamat Tanyero, ang ako lang yung pimingihan nyo, vaccination is the way to liberation. Okay. Prevention is what we need to sustain and maintain. Palihog, pabakuna dyan ang tanan. Katong dili, halailo sa mugawas-gawas kay kamo niya amatakdan, kamo sa magpadakod. Pero mo decidir na gali mo ang atong vaccination site, 21 na, hybrid na, nagruwat na nga ninyo, pabakuna na. Mayor Mike, kaning bakuna Mayor Mike. Yes. Gamay lang kay kanang ako lang iapas kay kada bang ang Cebu City ba dato maginig Cebu City hasta ganing province of Cebu, labing dato man. Ang ubang lugar to kila ka Cynthia Villar, nasa mga pa-premium bitaw og magbakuna. Di ba ni pwede to himuon Cebu City nga magpa-premium ta? Wala lang. Nana ako na lang 3 months ago Panyero, 3 months ago na divert lang ang mga preparation etc. But we already have this matter and we will have our launching after this political mga activities. Magpa-raffle ta sa mga nabakunahan, Mayor Mike. Atong iparaffle ang ngan sa mga nagpabakuna na. Yes. Pilta na naday pakulo in the vaccination site. Number 2, natay minor, natay major, ug natay grand raffle. Unya nasa tayo ingatan o manuktok sa bakuna. Anay-ana ang inyong iningingan na ito. Gikan sa sulat sa Sugbo, hala, aligraha. Okay. Nindot pini, inyo pang masul sa inyong tiyan o nindot pa dyan kayo na bakunahan. Mayor Mike, bakuna na. Salamat ka sa paghatag panahon nato dito sa DYHP. Ganyan ay problema, Christian leader, akong kauban sa Oasis of Love, Tatay Dodong o Tatay Dayan. May God bless you at Atty. Rafael Panyok o sa tandan na imong tigpaminaw. God bless. Senior Santo Niño, have mercy on us. Ay buntag. Morning. May buntag.
Radyo mo nationwide. Alas 7:08 na si Vice Mayor Michael Rama Mahigala at sa patas ha. Akong interview gapon sa Margot o karon ato na interview na si Vice Mayor Mike Rama. Ako pa balikon tong interview si Ace Durano pohon kay nag-file siguro kay na kuan ko na disturb ko atong interview niya or na kuan ko gamay no sa natay gamay ka kulis technical nato diri mga sukitig paminaw wala sa ko mo gamit og Zoom day unless og mo kuan gyud mo request unya ato pong hinabion si Governor Gwen para mapatas sad mga higala. Okay, standby. Aramin 558 Manila mo sunod na karon dayon. Radyo mo nationwide. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.